The reading of the word of the Lord. Petro chapter number 4 verse number 11. Egameni likaJesu mayibonge inkosi. Nangabe umuntu akhuluma akakhulume ngekwemavi aNkulunkulu. Nangabe umuntu akhonda akakhonde ngemandla lawanikwa uNkulunkulu. Kuze kuthi kuko konke kudunyiswe uNkulunkulu ngaJesu Kristu. Kukuye ubukhosi nemandla phakathi naphakathi. Amen. Hallelujah. Nangabe umuntu akhuluma akakhuluma ngekwemavi aNkulunkulu. Nangabe umuntu akhonda akakhonda ngemandla lawanikwa uNkulunkulu. Kuze kuthi kuko konke kudunyiswe uNkulunkulu ngaJesu Kristu. Kukuye ubukhosi nemandla phakathi naphakathi. Ngosemsayisibusisi. Akakufunzana nale egameni lenkosi Timothy wesibili chapter number 4 verse number 13. Ubota nalelo jazi lam lengalishiya kuKaphus eTroas kanye naleto tincwadzi kakhulu leti tesikhulu. Ngiyacela ukuthi sihlale phansi egameni lenkosi. Amen. Sisesemthandazweni egameni likaJesu egameni lenkosi. Ngiyafisa ukuthi sivete nangemagama kafishane nje sitawuthandaza. Inkosi imsayisibusisi. Praise the Lord. Ngithanza lamagama lakhulunywa uMpostoli Petro la egameni lenkosi uthi nangabe umuntu akhuluma akakhuluma ngekwemavi aNkulunkulu. Nangabe umuntu akhonda akakhonde ngemandla lawanikwa uNkulunkulu. Inkosi imsayisibusisi. Nikhona masibathandekayo. Nangabe umuntu akhonda akakhonda ngemandla lawanikwa uNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu unemvo lethi egameni likaJesu nawumkhonda egameni likaJesu umkhonda ngalokhu lakunike kona. Inkosi imsayisibusisi. Nikhona masibathandekayo. Umkhonda uNkulunkulu ngalokhu lakunike. Shothi uNkulunkulu akagazi ukuthi ude nalokunye uvele embikwakhe nalokunye egameni likaJesu, kodwa uNkulunkulu ugadza lokho lasuka kunike kona. Inkosi imsayisibusisi. Kubalulekile ke lokho kakhulu. Inkosi imsayisibusisi ukuthi ukuconze noma sikuconze sibazalwane. Inkosi imsayisibusisi. Nikhona masibathandekayo. Nikhona masibathandekayo. So kunalembo egameni likaJesu lengifisa ukuthi sivete kuseni egameni likaJesu sitawube sesiyathandaza. Inkosi imsayisibusisi. Nikhona masibathandekayo. uNkulunkulu akagazi kumzalwane lasuke angakamphi kona. Inkosi imsayisibusisi. Nikhona masibathandekayo. Kukhona la khona abapriestli iBhayibheli lithi banikela khona umnikelo wokushiswa. Wathi uNkulunkulu lo mnikelo lo ustrange. Inkosi imsayisibusisi. Wathi lo mnikelo lona i-strange fire. Nikhona masibathandekayo. Lokusho ukuthi njengabapriestli leminye iminikelo egameni likaJesu kuyendeka ukuthi unikele uNkulunkulu, but lo mnikelo nawunikela ukhanje ukuthi ustrange. So kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi kunetinto noma kunendlela yekuvela phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu gogo egameni likaJesu uyakuniketa lokho lafuna ukuthi ute nako kuye. Inkosi imsayisibusisi. Nikhona masithandekayo. Awuveli nalokunye uNkulunkulu nje awumswengele. Ngiyakhumbula le ndvodza la iBhayibheli lithi iBhayibheli kwathiwa egameni likaJesu kwathiwa kumenyiwe bamfedzilini kuthiwa bethe edzilini. Egameni likaJesu laba bebekade babenyiwe bangede. Laba bebekade bamenyiwe bongena njani bathandekayo. Kwakhanzakala ukuthi kodwa lithile kumele ukuthi liqhubeke. Kwase kuthiwa hambani besaleni bita wonke umuntu emahlanganweni ani bathandekayo etindlela. Kuthiwa bethe edzilini. Kodwa niyakhumbula ukuthi nase bafikile bonke edzilini wathini umnumzane nase bangenele ngekhathi. Uyangena umnumzane soyahamba kuthiwa kwabonakala lo munye wabo angakayifaki. Umuntu wamuthi inqambe wonke umuntu ubeketa edzilini bekumele ukuthi ayithenge ayithungise ingubo oqala before angene ngekhathi. Bongayithungisi. Ngiyabona isiko lakho nabo uthi na ungena eminyango ingubo loboyisebenzisa ngekhathi bokathi uyithola eminyango. Shothi nangabe shothi awukangeni ngeminyango ungena ngalenye indlela bogejwa ingubo. Nikhona masithandekayo. Ngoba bese kubitwa wonke umuntu netincute beyingathatha isikhathi incute ukuthi iyawuthungisa kucala. Shothi ngale magama uNkulunkulu ufuna uvele phambi kwakhe ngalokho lakunikete kona. Nikhona masithandekayo. Nawuthi umkhona uNkulunkulu umkhona ngemandla lasuka kunikete wona. Le ngubo awuyithungisi, awuswengi
Enye ngoba uNkulunkulu egameni likaJesu ufuna ukuthi na uvela phambi kwakhe angasho ukuthi yemngami iphi ingubo yemshado kona ngiyakubona ngekhathi kodwa iphi ingubo ngoba kuyeneka ube ngekhathi kodwa ukhanze ukuthi wembethelenye lotithungisele yona hayi la kuthungisele yona yena mayibonge inkosi Joseph nje waniketwa nakulesithi i-coat of many colors kuyivamise ukuthi batali bayabathanze ukuthi nangabe shothi umntwana bamthengele ingubo egameni likaJesu bamthengele impahla uyajabula umntwana ukuthi uvela ngale mpahla lengamthengela nangasaveli ngale ngamthengela yona bese soyedima ukuthi soyithathe ke lena sisi egameni kuyamkhathatha lokho mntana yini ngoba kumphuca ijumo ngokuthi wembathe lengakakuniketi kona so uNkulunkulu umqoka ngelijumo ngokuthi uvele ngalokho lakunikete kona kuze kuthi kudunyiswe yena kungathiwa uthungise kahle kodwa kuthiwe maye ucokiseke kahle egameni likaJesu so yabona nje Josefa njalo avela phambi kwakhe agqokele impahla la niketwe yona bejabula asubhoke kahle kakhulu so ndlodlo uNkulunkulu umbethe egameni likaJesu lokunye ngaphandle kwala kunikete kona uthi uNkulunkulu yemngami iphi ingubo yemshado ngibona uswelile kodwa ingubo yemshado iphi manje ngoba kumphuca lolujumo lokuthi ngawumbethe lokula kunikete kona so kuyafana ke nemizalwane kumkhondela uNkulunkulu ukuthi awumkhoni uNkulunkulu mhlambe ngemfutho lotakhele wona awuthungisi lo mfutho awuzami ukuwaka asigwedli kodwa uta ngemfutho la kunikete wona leshisakalo kuba yishisakalo la kunikete nakathi uNkulunkulu ngikhonde ngemandla akho onke la mandla akasho ukuthi uyawakha mandla la kunikete wona ngoba nawuvela kuye ugqoke kahle kakhulu nawuta ngalokho lasuka kunikete kona kanjalo ke ngizona mthandazo lo wenako nawumzalwane egameni likaJesu lo mthandazo awuzami ukugwedla lo mthandazo kodwa uthandaza kwamandla lo nikete wona mayibonge inkosi nikhona amasifundekayo leni kube kanjalo ngokuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi kuko konke lo lidungo lute kuye egameni likaJesu ukuthi umbone nje uma nami aqhwebedela kangaka amuhle kangaka ngileke imnike kona so ke naketha kuwe gogo akasi nginikete kungcwele la ngakunikete bona lo kungcwele uswakunikile abesuthi vela kimi nebungcwele nginikete bona vela phambi kwami nethando awuluzami lo luthando awusho ukuthi hey kona ngiyazama nje kona kulikhulu egameni ngiyenda njani manje awuluzami impilo yemzalwane sihluswa kulamalanga ukuthi inkumbi egameni likaJesu mfundisi fakuthi bazalwane labathanda ukuthungisa bafuna vela babahle uNkulunkulu kanti uNkulunkulu akafuni ukuthi uvele umuhle vela kuye akwenda ube muhle bese uvela kuye nebuhle lakunikete kona praise the Lord nikhona amasifundekayo le ngubo iphinde ibe ingubo embhalweni isithombe sesimilo character ngale magama sokuthi awuyithungisi character ndlondlo awuzami to act good and religious kodwa uvela ngecharacter nangesimilo uNkulunkulu asakhile kuwe inqumbi ke bazalwane lokubamosha ngokuthi bazama lokwakha le character batovela aqaba ngizare kakhulu ngiswenge kakhulu nangita kanjena utangamukela uNkulunkulu la uvela phambi kwakhe ungakambathi la kunikete kona uthi uNkulunkulu yemngami ngasothi yemngami hey ibhlungu lenza bekuthiwa egameni likaJesu ngumngami egameni likaJesu uthi uNkulunkulu yemngami iphi ingubo yemshado usona ukuthi ngiswangile uNkulunkulu kufanele ukuthi angithathe niyakhumbula musi lesikhathi amadoda ayawuthanda sethembelini lenye iyafika yafuna ukuthi mina enkosi ngizila kabili ngeliviki futhi mina nginikela kolishumi kwaphelepele nekwashaladi kwakhanzakala ukuthi ingubo la ithungisile lo lithumo naye uyalibona ukuthi vele lwakhe ngoba egameni likaJesu konke lokhu imizamo yakhe la yendako akakaniketwa
ngiwo kwakhona ukuthi athi ibonge ngako kanti na umkhona uNkulunkulu ngalokho lakunike kona ude kuthi bonga ngaphandle kokuthi bonga ngaye lo lokuniketile lokuphethe. Kuyingoti kuba nesisakalo lotakhele yona iBhayibheli lize lithi kuyingoti kuba nesisakalo unganalo lwakhe. But kuphinde kube ingoti kuba nesisakalo ungakaniketwa uNkulunkulu leyo sisakalo. Ngobe le source noma lo mnyombo la uthethe khona nguwo lo determine ukuthi utawuphila sikhathi lesingakanani. Nangabe source lokutakhela ngeke sustain. Nikhona masondelekayo. Nikhona masondelekayo. So sifuna abazalwane egameni likaJesu labatawuthi ngosi ngita kuwe nganako angifuni ukuvela kuwe ngalokuye ngaphandle kwalokho lokunikethe kona. Ngifuna ukukhonda ngemandla longiphe wona. Wonke umuntu nakakhuluma akakhulume ngokwemandla kaNkulunkulu. Nakakhonda akakhonde ngokwemandla laniketwe nguNkulunkulu. Lokho sokuthi lokwena umehluko nyalo emkhathini wemzalwane nemuntu nje phaqa egameni likaJesu noma umuntu phaqa angaba libeka benemagama akwathi ukuyibeka kahle inzaba kodwa lo mehluko kubese kuba ngokuthi lamandla lamsekele noma langemuva mandla kaNkulunkulu noma egameni likaJesu kwathi kwakhe nje egameni likaJesu. So ngiko lokufika bese sekuyahlukanisa ukuthi egameni likaJesu there is a difference now because a child of God whenever he does something unto the Lord, there is a power that is backing you up. Kunalamandla lasuka menenjani manje? Ayendeke inkulumo egameni likaJesu yehluke asathinjwa kule nkulumo kodwa sekulamandla lalamva kwale nkulumo ngobe konke lokwendako ukwenda ngemandla kaNkulunkulu lasuka nikethe. Noma ngawuyahlabelela ngabe uyakhonda uyahlabelela. Awuhlabeli egameni likaJesu uNkulunkulu akagazi egameni likaJesu ukuthi uhlabele ngemfutho langakunikethe wona kodwa lo mfutho ugazi ukuthi kube nginawo la kunikethe wona. Ukhona ngaloko uNkulunkulu asokunikethe wona. That is grace. Umusa ufika kunikethe abese sothi vela kini ngalokunikethe abese sothi vela kini ngaloko lengunikethe kona. Kanti emthethweni bowukade uzama egameni likaJesu lokwenda uze ukuthi uvele ngako phambi kwaNkulunkulu abuke uNkulunkulu uthi kahle lengubo egameni likaJesu hayi ngathi ngihle kakhulu ngena ke ngenxa kodwa nyalo umusa ufika athi nayi ngubo bese athi mbatha leyo ngubo njalo na uvela phambi kwaNkulunkulu uyawuvela ngaleyo ngubo la kunikethe nakabonga Jesu. Nikhona masondelekayo. So ngifuna ukuthi egameni likaJesu sisesemthanazweni ekuseni egameni likaJesu sikuvete egameni likaJesu lamagama lawa egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu ugadzile ukuthi usamkhonda mkhonde ngemandla lakunikethe wona. Kusho kuthini ke lo? Sivule lesikhala sakhe uNkulunkulu ukuthi akwembathise lokhu lafuna ukuthi egameni likaJesu uvele phambi kwakhe ngabo. Ngabe sothi bese khona kwakho lokuthungisile ukuthatha ukubeka eceleni ungakwethemba uvela uthi ngosi angikwethembi lokhu noma kungathi kuhle kakhulu kodwa ngiyala kwethemba ngifuna kwethemba sembatho longinikethe sona. Ngoba sengiyatho ukuthi nakuvela phambi kwakho ngivele kufanele ukuthi ngivele ngaloko longinikethe kona. Ngiyakhumbula Adam labona ensimini ukuthi uNkulunkulu wenda kanjani. Babambathisa kanjani ebungcwele babo. Bathi thungisela yini bazama ukona kuthungisa amacembe angisho. Bazama ukuthi bathi vale bungcwele babo. Kodwa wathi uNkulunkulu inhloso yami ayisiye emacembe kodwa inhloso yami sikhumba egameni likaJesu lesilengunikethe sona. Futhi ke lana uMpostoli Paul na ukhuluma na Timothy uthi Timothy nawuta kimi ubongiphathela lelo jazi. Bongiphathela liphi manje? Wangathi egameni likaJesu abangeda mhlambe Timothy nalelinye kodwa uthi Paula uboda nalelo jazi. Ngathi unayo uNkulunkulu imfogqobeko ukuthi kona lokungangifuthumeka kodwa kulobusika ngoba lana ukhuluma ngebusika ukuthi sesikhathi sebusika wota kimi kodwa nalelo jazi. Uyanto ukuthi usona sebusika egameni likaJesu ngoba befika busika empilweni yakho njengamzalwane. Afika mawumshize ukuthi ngabe umphatha ngalokho umbathe ngalokho ukhanze ukuthi sowuyekela lelo jazi uNkulunkulu akunikethe lona.
kanti noma sekulebusika solo uNkulunkulu ugadze lona lelo awuthungisi lelinye kodwa uvela ngaleli lakunikete lona mayibonge inkosi nikhona masiphathanekayo nikhona masibongcwele nikhona masibonekayo so kumele ke ukuthi egameni likaJesu kupita kutidzela kudzela ngisho egameni likaJesu nengubo yakho lenhle lumnye nje ingubo yakhe lenhle yemfobeko kodwa nokuthi uyayilandzela imfobeko uyayibona ukuthi ithungisiwe yena wenza le mfobeko lena manje thungisiwe nokuthi uyakulandelela egameni likaJesu lokubeketela oazazo hawu sisi ngiyazama nje nalokutehlisa uyabona lokutehlisa wekuzanywa kuthungisiwe akusiko lokulaniketwe kona kusobani ukuthi na uvela kuNkulunkulu uvela ngalokuzameni asezami hawu ngiyazama nje lokutehlisa mani kahle nje ngiko nje lokuzama kwakho ukuthuthuka ngobe vele kwekuzanywa ingubo lokuthungisele yona lo munye egameni likaJesu hey ngivele ngelaka nje kodwa nje ngiyazama lokulehlisa ngiyazama lokulena njani manje ingubo lokuthungisele yona uNkulunkulu nje nawuvela phambi kwakho uthi yemngami nikhona masiphathanekayo nikhona masibongcwele kumele ukuthi ukudzele konke uvele phambi kwaNkulunkulu ngalokho lakunikete kona nawuvela ngale mfobeko uNkulunkulu lakunikete yona uthi uNkulunkulu wembathe kahle kakhulu nawuvela ngalokuqinisela uNkulunkulu lakunikete kona uNkulunkulu uthi ugcoke kahle kakhulu nawuvela ngalo lusandlo uNkulunkulu lakunikete lona ngalo bungcwele uNkulunkulu lakuphe kona uthi uNkulunkulu umbathe kahle kakhulu kodwa wavela ngalokunye noma kungaba moral ethic kodwa uthi uNkulunkulu ngemngami ngosemsashibusisi nikhona masibonekayo kusiniketani ke lokho insayele ethi asizami gogo utakhela lesingavela ngako phambi kwaNkulunkulu akafuni egameni likaJesu ukuthi ngobe uNkulunkulu umqoka ngelijumo ukuthi egcineni nangabe sothi lokho kubeketela nokutehlisa utakhele wena lujumo luyakubani ngoba uNkulunkulu kumele ukuthi afune kangaka ukuthi vela ngalokho lakunikete kona ukuthi ufuna ukuthi lonke lijumo kubethe lo tamphuqa athi egameni likaJesu leyo ngubo la imbethe uyiniketwe ngubani manje umbathe ingubo lengimnikete umbathe similo lengimnikete akatakhela similo lesi akazami kusakha so ke nawuta uNkulunkulu uta unjengoba unjalo bese nawufika lapha kuye egameni likaJesu akwembathise lokhu nafuna ukuthi nawuvela kusasa uvele ngakho awukwaki awuzami kumswengela uNkulunkulu egameni likaJesu hayi asengizamazame nje ukuthi ngibe nesimilwanyana mhlambe uNkulunkulu abese utawuthi uNkulunkulu mngami noma ngabe usonge kwani sho wona ukuthi ukoloshile uthungisile wanzara athi uNkulunkulu yemngami ngoba uyabona ukuthi leyo ndlobo kayisumkhicido wakhe konke uNkulunkulu akufunako ndlondlo vela ngaloko lokungumkhicido lakunikete wona wavela ngawakho utawuzama njengoba usho ngiyazama kodwa kuba nenkinga ngobe la kuzameni egameni likaJesu lamandla ekuzama aya ngekuyekela egameni likaJesu aya ngekuphela kodwa bese sekudingeka egameni likaJesu la akhe uNkulunkulu emandla so qala ke ngala akhe emandla uNkulunkulu kuze ukuthi kube ngiwo lata kuchuba noma ngabe shotse kufika kukhathala ngobe ubanjwe ngiwo uvela ngaloko uNkulunkulu akunikete uvela ngaloko uNkulunkulu akunikete khona praise the Lord nikhona masothandekayo so kunethi ngubo nje leti khona kumele ukuthi tiyolahlwa nje namhla tingubo lo ngokuthi tini kanjani tibeke eceleni uthi awungosi ngimbathise lona lokunikete awule ngubo ubasiniwe ivela enkosini ufuna sithandaze kusena egameni likaJesu ngaphasi kwala magama egameni likaJesu konke uNkulunkulu lakugatsile kuwe egameni likaJesu uloko lasuka kunikete kona akagathi lokunye
egameni kaJesu ngaphandle kwaloku lasuka nikete kona. Mkhonde uNkulunkulu ngemfutho la kunikete wona. Mkhonde uNkulunkulu ngeshisakalo la kuphe yona. Mkhonde uNkulunkulu ngemandla la kunikete wona. Mkhonde uNkulunkulu egameni kaJesu noma ngabe uyahlabelela noma besho ukuthi egameni kaJesu wena yini wonke umsebenzi lo wenako akube umfutho lasuka kunikete wona uNkulunkulu. Wale lomunye egameni kaJesu uthi ngosi ngifuna kwethembela kulo wakho lo ngiphe lo nginikete wona. Inkosi emsesibusisi. Nikhona masithandekayo. Nikhona masibongela. Nalethi nje iBhayibheli banini ngcwele. Be holy. Inkosi emsesibusisi. Be holy. Nangithi breathe ngisho ukuthi hamba uyozama ubuthisa lo moya yini. Nangithi nje phefumula. Ngisho ngithi nangithi phefumula. Uvele wena njani? Ngalo moya lokusuka sovele sonjani? Sowukhona. Ngalo moya lokusuka sovele sonjani? Nikhona masithandekayo. So nakathi uNkulunkulu banini akasho ukuthi lobungcwele bu outside you busebutheni wena ini, but lobungcwele sonabo kula ngekhathi kuwe. Uthi uNkulunkulu bani kuloku lesengivele nginikete kona. Breathe. So holiness is not a collection of good deeds, but holiness is a state of the believer. It is what God has given to you. Uba ngiloko lasuka ngikete lo munye ke uthi angeva lamagama akho ayasangizame kuyowena. Akho ngoba sengendile ngcwele ke ngoba sengende njani ngoba sengende athike ngcwele ke ngoba sengende lokho ingase ngiphize ngizame sisi uyake nje kuleli vika ngayo ngakwatela muntu tamela ngizame nalo leli tako tamela ngene njani leli tako egameni bayibona nje kude nje kuleli viki leli nginga ngamthethisa akutamela ngizame nakulele tako ingosi emsesibusisi. Kuwe ubona ukuthi i-achievement leyo egameni kaJesu ubona ngathi ngento lokukhulu manje inkosi emsesibusisi. Nikhona masithandekayo. That is not holiness. Lokhu nje kuzama nje uzamile egameni kaJesu akusibo umngcwele lokho. Lokhu uNkulunkulu akunikete bona egameni kaJesu abuveli ngephandle kwaloko ndako but buvela ngekhathi ngephandle. Mayibonge inkosi. Nikhona masithandekayo. Nikhona masibongela. Buvela ngekhathi kuya kuphi manje? Ngephandle ngilobo lasuka kunikete bona wavela ngiko iBhayibheli lithi labanengi nasekwehlulelwa bayawufika bazame kuvela ngaletinye ingubo ba display bathi ngosi mina uyangikhumbula musi uyangibona futhi ngibethe kanjani mina bengathi ngosi ngiprofet egameni lakho athi uNkulunkulu mngami akushiyele nginikete yona le hawu mina ngosi uyangibona musi bengathi ngiphilisa tishosha bengathi ngendalo athi uNkulunkulu angikwati ibuhlungu phela lizabale wende timvu taNkulunkulu kodwa ungadendi ngemandla la kunikete wona. Labantu laba bebakade baphilisa abantu benda tonke tinto kuvuka tishosha kodwa hayi ngemandla labanikete wona. Mayibonge inkosi. Athi uNkulunkulu khwesha ngoba ngibona njani manje? uNkulunkulu ukwati ngaloku la kunikete akakathi lokunye. People tendeka uyathi inkulu nayizabana akakathi lokunjani bathendekayo. Uyakusita lokho ethi ngibele tinenge eka usamkhona uNkulunkulu egameni kaJesu nakathi nje Solomon egameni kaJesu ngidonse Nkosi ngiyabe sesengigijima ngida emva kwakho ngathi uyandastand ukuthi ngisho nematubane angizami ukuthi akhela ame amatubane kodwa ngigijima ngalo matubane la ngisuke into kanjani bathelekayo. Mayibonge inkosi. Nikhona masithandekayo emathubane tikhathi kubehlela bonke ethubeni lithuba naleli bekuthi ungakhumula yonke ingubo noma besho somuhle kakhulu ngayo kodwa ukhethe ukuthi njalo na uvela phambi kwaNkulunkulu uvela ngaloko lakunikete wona asume sithathandaza